Hmm, Ada di apa? tadi hober ya. Benih yang tak ada. Tadi hober. Sungguh yang tak ada kan ku. Lu coba baca boleh. Kan beda dia ada jadi pola pas anu. Loy, Apa loh? begini tak siapa tuh Loy? Tatmat kur loy. Beh, tamat kur YouTuber loh Loy. Ih sandi mata apa loy? Segenteng loh Loy. Iya loy. Kita tahu kan loy salah. Seru man Loy. Duh, kau tanya bulpen. Wah, Apa lo? enceng bulpen ah? Tandi kaki ya. Tandi. Kuandi ning situ nya ada remo ya lo. Ya tina lang mo polong kapi itu tuh ya. Oh, itu Tina sampua. Ah, tidak ingat apa ya. mulai ngari ya. Kan teh temu cantik bulpen. Loy. Allah. Kaki loy. Muda loh. Masa memang kaki kelelek ya loy. Bener loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begina kitab napa? Takrib. Oh. Bab napa? Siam. Oh, bab pasa. Egi. Nyereng mulan lagi? Egi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fid dharaini amin. Kitabu bayani ahkamis siyami tining panika kitab nerangakina banyak-banyak hukum apasa. Kitabu bayani ahkamis siyami tining panika kitab nerangakina banyak-banyak hukum apasa. Wa huwa was-saumu masdaroni. Wa huwa tining lafat siam. Was-saumu ben lafat saum masdaroni panika masdar kaduana. Makna huma anapun tining maknana kaduana luotan seraluot al-imsaku panika nahan. Beri saya tanya akina. Kalau semisal nahan terus enggak din Ustaz. Oh nika leres, nika pada kocai pasa. Cuma beni apasa dari kakanan, tapi apasa dari kerong. Paham ki? Iya. Tak langkong pinter. Kak Dirto Ustaz. Bolpen ini kami macam karya tutup ba? Anika Asmana Hitek Ustaz. Oh. Terus Tapi nikah tak meto. mana bi tulis kita mentok. Engki. Sing maca makna katina apa? Dera. Lampan Ustaz. Oh, berarti impian maca lampat deh. Engki. Oh, nika termasuk santri si ahli pataraka dan ki perlu ditiru. Mireng, lanjut. Wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin mahsusatin. Wa syar'an anapun indalum syaratna imsakun panikanahan an muftirin dari perkara sahabat laki biniyatin kalaban niat mahsusatin setan tuaki. Jadi saya kocai pasa kak dinto
Bade dua, bade pengertian secara luot, terus nomor dua bade secara istilah. Mana bisa secara luot, nika imsakun hanya menahan, nika pon lapasa secara luot. Akati pertanyaan pinter apa sih puru, mana binahan kerong tak, nika leras apa nika pas jadi kerong ki. Terus nomor dua, imsakun an muftirin. Secara istilah pengertian nomor dua, panika nahan dari barang-barang sahabat laki. Akati ingakan, nika kan apa laki dak kapasa. Ki. Atau minum piape mandi ka jeding tepak hur-duhur pamake yang jeding lekoy ka telakol lah pasti enom nika apa laki. Jadi harus bisa menahan dari barang-barang si bisa laki. Paham? Ki. Sanika. Tak langkong tan. Engki pinter. Manabi tepan apa sak kapan duhur. Pasti kalau pae ada ngabi sebakul tak. Oh, nggak bisa bakul. Engki. Tapi ini kalau lupa. Engki. Mana bi kalau lupa ini kata betal. Keng lain boleh mun pamalupa. Soalnya mun sabakul ini kata karena benita karena reng lupa. Ini kata karena reng berita. Sakak dinto. Pola berita yakin boleh. Sobung ki. Jadi saya kocai kitab bunika mubtada saya kemudian mudhof atau nyander dek ka bayan. Bayan nikah ki mudhof juga ndak kami. Saya kami nikah juga ki mudhof dek ka siam. Pai paku alasan na siam nikah sendiri reng katelu. Paham ki? Paham. Jadi saya kocai mudhof nikah engki gak dinto nyander. Bahasa Madura ki. Engki. Ustaz, Engki pinter. menebi mudhof nih kan nyander berarti Ustaz. Leres saya kocak mudhof nikah nyander. Menebi ngan hodin kan Ustaz. Bener gak bisa nyander. Cuma mudhof bani mudhof ilaya ilmu takallim, tapi mudhof dek kah pang-pang. Madura ria unik tretan. Pengetahuan tentang keagamaan tak bisa diragukan lagi. Napa boleh Madura identik kalaban pondok pesantren. Manabi orang kota, kapan anak antawa jalan langsung amain nang taman kanak-kanak. Tapi lain boleh kalaban potra-potrene orang Madura. Apa boleh kentawa jalan? Ki anyar tawarang kak laya jeri lipa-lipen. Raja sakoni iocol ke pondok. Pernah tak pernah, iya kudu pernah. Jadi, jangkep orang Madura nikah tak berpendidikan atau berterbelakang. Banyak adat kalaban kebiasaan unik si terkandung di Madura. Cek karo kenal carok ke, tapi pahami apa penyebabnya. Tak kira orang Madura nukol mun tak kengi salah tretan. Nje orang Madura tak gila. Ya mun eja beje, pola make koceng agrema. Wasaro itu wujub siyami salah satu asya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana Anfa'na bima lam tana Rabbi alimna ladin fauna Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qara